wethu namhla 96, 95, 96, 97. What was the under 96 and 97? 96 and 97. Hlabelani ingoma lensha kuSimakathe. Hlabelani kuSimakathe mhlaba wonke. Hlabelani kuSimakathe nidumise libito lakhe. Memetelani insinziso yakhe imihla ngemihla. Vakalisani ubukhosi bakhe etiveni. Nitshele tonke tive ngetimanga takhe. Simakathe mkhulu ufanele kudunyiswa kakhulu. Ufanele kwesatshwa kunabo bonke bonkulunkulu. Ngobe bonke bonkulunkulu betive bathi Thixo. Kanti nguSimakathe lo wenda emazulu. Ludumo nebukhosi busembi kwakhe. Emandla nenkathimulo kusendlini yakhe lengcwele. Phakamisani Simakathe esikhundleni sakhe. Nine mindeni yetive. Nikani Simakathe ludumo nemandla. Nikani Simakathe lolufanele ludumo libito lakhe. Ngenani emabaleni endlu yakhe nilethe kuye umnikelo. Khothamani nikhuleke kuSimakathe nembathe bungcwele nithuthumele embi kwakhe mhlaba wonke. Memetelani emkhathini wetive nithi Simakathe inkosi uyabusa. Yebo umhlaba usinyisiwe. Ungeke utanyatanyiswe. Nguye loyakwehlulela tive ngebuchotho. Jabulani mazulu. Thakasa nawe mhlaba. Kubhodle lwandle nako konke lokukulo. Emadlelo nako konke lokukuwo akujabule. Tonke tihlahla tesiganga atijabule embi kwaSimakathe ngobe uyeda. Yebo uyeda kulakwehlulela umhlaba. Uyakwehlulela umhlaba ngekulunga. Yebo ehlulele tive ngekuthembeka kwakhe. Simakathe uyabusa. Umhlaba ujabule netichingi tonke tijabule. Emafu lamnyama amdungeletile. Kulunga nebuchotho sisekelo lamise kuso sihlalo sakhe sebukhosi. Embi kwakhe kuvutha umlilo udletisa ngala nangala. Imibane yakhe ikhanyisa umhlaba. Umhlaba ungayibona lemibono uyathuthumela. Tinzaba tincibilika njengemthwebeba embi kwaSimakathe. Yebo tiyancibilika diphele embi kwenkosi yemhlaba wonke. Emazulu amemetela kulunga kwakhe. Tonke tive tibubone bukhosi bakhe. Bayahlazeka amadlonge emahloni bonke labakhonta tithixo. Bachoshe ngetithixo letingenamsebenzi. Bonke bonkulunkulu bakhothama kuSimakathe. BaseSiyoni bayeva bajabule. Yebo netakhamiti takaJuda tiyathakasa ngenxa yetehlulelo takho Simakathe. Ngobe wena Simakathe unguloseti kwako konke. Ubusa umhlaba wonke. Uphakeme ngetulu kwabonkulunkulu. Nine lenitsanza Simakathe. Tonzani konke lokubi. Ngobe uyabelusa labamesabako, labamethembako. Abephule etandleni talababi. Kukhanya kuhlanyelelwa labalungile. Nekujabula kuhlanyelelwa labanetinhlitiyo letinhle. Thokotani nijabule nine lenilungile. Bongani libito lakhe lelingcwele. Akudunyiswe uyise nendotsana naMoya Oyingcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni, kusenjalo nanyalo, kuyakuba njalo kude nini nanini. Amen.
bese kucala uRuth esahluko sokucala verse 1 kuya 14. Nasiya Ruth esahluko sokucala verse 1 kuya 14. Ngathani libe lisabuswa dikhulu kwase kwaba nendlala lenkulu eveli. Lenye indoda yakaJuda eyayihlala eBethlehema yahamba nemkayo nemadodana ayo lamabili yaya kuyawuhlala eveni lakaMowabi. Libito lalendoda kwakungu-Elimeleki, umkayo kwakungu-Nawomi, emadodana ayo kungu-Mahaloni naKiliyoni. Besive sema-Efrata eBethlehema yakaJuda. Bafike bacaba bahlala kulo lelive lakaMowabi. Elimeleki indoda yaNawomi wafa, Nawomi wasala nalamadodana akhe lamabili. Lamadodana ateka abafati bakaMowabi. Libito lalomunye umfati kwakungu-Opha, lo munye kungu-Rute. Bahlala lapho iminyaka lengaba 10. Bo-Mahaloni naKiliyoni bobabili bafa, Nawomi wasala angenandoda ade nendodana. Emva kwaloko Nawomi weva ukuthi simakadze ubabusisile bantu bakubo ngekubapha inala. Ngakho-ke wavele watilungiselela kuhamba nalaba bomalukatane bakhe. Besuka lapho base balibangisa eveni lakaJuda. Nawomi wase ukhuluma kubomalukatane bakhe wathi, "Ncanzekani nibuyele emakhaya akini. Shangathi simakadze anganiphatha ngemusa njengoba beningiphethe ngemusa nani bafi. Laba bengenamadodana ami, kanzi nami futhi beningiphethe kahle. Shangathi simakadze anganibusisa aniphe emadoda nakhe imidi." Ngakho-ke Nawomi wabavalelisa ngekubanga, bakhala. Bakhuluma kuye bathi, "Cha, sidawuhamba nawe siye eveni lakini." Kodwa Nawomi wakhuluma kubo wathi, "Ncanzekani madodakati ami, nidawuhambelani nami? Nithi mine ngisenayo nje inhlanyelo ukuthi ngingadala emadodana langaba ngemadoda enu. Ncanzekani madodakati ami, sengimdala kakhulu ukuthi ngingaphinze ngenze manje. Nome bekungenteka ngibe nelithemba ngidale nendoda kulobu busuku, ngidale emadodana, benidawemela yini athi made akhule? Beningahlala ningenzi yini? Cha, madodana ami, mine ngibuhlungu kabi ngani ukuthi sandla sasimakadze simelene nami." Baphinze basicala phansi futhi sililo. Opha wanga
uninadala wakhe wahamba, kodwa Ruth wanamathela kuye. Phela lapho sifundo sekuqala. Amen. Sifundo sesibili baseKorinte. Incwadi yesibili yaseKorinte ibhalwa nguPawulo. Isahluko sekuqala verse 1 to 11. Verse 1 to 11. Le ncwadi iphuma kuPawula, umpostoli waKristu Jesu, ngekwenzando yaNkulunkulu, nakuTimoti umzalwane. Iya ebandleni laNkulunkulu leliseKorinte, nakubo bonke labangcwele labakulo lonke lase-Akhaya. Umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longuBaba wethu naseNkosini Jesu Kristu akube nani. Akabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu Kristu, longuyise wemusa. Yebo, akabongwe uNkulunkulu longumthombo wayo yonke indududo. Yena uyasidududa etinhluphekweni tethu tonke, kuze labo labasetinhluphekweni sibe nemandla ekubadududa ngaleyo ndududo lesiyemukela kuNkulunkulu. Njengalokhu tinhlupheko taKristu tisiphethe kangaka, kanjalo-ke nekudududeka kwethu kuyaphuphuma ngaKristu. Nasihlupheka kungenxa yekudududwa nekusindwa nekusinziswa kwethu. Nasesidududeka kungenxa yekudududeka kwenu, khona uNkulunkulu alenidududa naniqinisele kuleti nhlupheko letisiphethe tsine nani. Lithemba lethu kini lisimile. Natsati kutsi njengobe nihlanganyela natsi etinhluphekweni, kanjalo niyahlanganyela natsi nasendududweni. Asitsanzi bazalwane kutsi ningete tinhlupheko tethu letasehlela ngesikhatsi sise-Asiya, lapho satfolana nebulukhuni lobabu ngetulu kwemandla ethu, kangangekutsi sacishe salahlekelwa nalithemba lekuphila. Yebo kona sinenge kwethu bese sibona kutsi lithundi lekufa selisengeme. Leyo nto yasifundzisa kutsi singatetsembi tsine, kodwa setsembe Nkulunkulu, ngobe nguye yedwa lovusa labafile. Nkulunkulu wasikhulula kuleyo ngoti yekufa, nanyalo uselawusikhulula futsi. Lithemba lethu silibeke kuye kwekutsi uyawusikhulula nangemuso, njengaloku nani nisiphasa ngekusikhulekela. Khona kulewutsi labanyenti basibongele kuNkulunkulu ngesibusiso lesi siphiwe. Siphela lapho isifundo sesibili. Amen. Sivume selikholo selapostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa, iNkosi yethu, weda ngamoya lengcwele, wadalwa yintombi Maria,
wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ilanga lesithathu ubuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise. Udawubuya ekwehlulela labaphilayo nalabafile. Ngiyakholwa kumoya longcwele, nasebandleni lelinye lelikaTolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwetono, ukuvuka kwemtimba, nokuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu olosezulwini, alingcwelise igama lakho, umbuso wakho awude, izandla yakho ayinto emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla ukudla kwethu kwanamhlanje, siseselele etono tethu, njengoba nathi sibaseselela labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisindise lokubi. Ngoba umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakalisa ishawu sakho kithi, usihle kwakho lokusindisayo. Nkosi, bane nemusa eveni lakithi, sibe ngezimalo ezithanda kuwe. bambese ngokulunga abapristi bakho, Thokozise ngokudakho lokukhethile. Nkosi, yena ukuthi indlela takho tadiwe emhlabeni, Ibe tonke tuwade mande ngesindisa kwakho. baphe abantu bakho sibusiso sekuthula, udumo lwakho lwanze emhlabeni wonke. Nkulunkulu uhlambulula inhliziyo tethu. Vuselela ngakho ugcwele kithi. Amen. Elezweni wethu namhla itolo lesikhumbula Polycarp. Mhlawumbe singamengisa nalokhu se-1024 singamengisa kafishane Polycarp bekuthiwa. Polycarp was one of the outstanding figures of the church in the 2nd century. As a young man, he had known the apostle St. John and other Christians of the first generation, and was thus able to set the authentic teaching of the apostles against later corruptions of the Christian message. Throughout his long life, he was known for his love and wisdom, and as a very old man was martyred for his unwavering faithfulness to Christ's religion. When ordered by the Roman magistrate to renounce Christ, he replied, These 86 years, I have served Christ, and he has never done me wrong. He is my King and my Savior. How can I blaspheme him? Kafishane ngikona lokho lebasitshela ngabo ngaPolycarp ukuthi indoda leyahlala umzali wahlala wathi waba mtsala sibili abe bathi bafunzi laba njengaJohane loNgcwele nalamanye amakholwa amaKristu ekuqala ukuthi bekamtsala sibili njalo kusitawuva lapha ukuthi abe mileke abambile aqinisile ukuthi into adihambe njengaloku ebekufanele ihambe ngako tingahambi ngendlela letinsha mhlawumbe netinto letingakafanele ukuthi tibe khona enkolweni yobuKristu. Empilweni yakhe kwakukhona ukuhlakanipha neluthando lelwalibona kuloyo muntu, kodwa ekugcineni kwakhona wagcine bambulalela ukuthi ubambelele ngalokhu ungakhweshi enkolweni kuJesu, enkolweni yobuKristu. Manje waseRoma ngibona nasebekwelicala athi akaphike inkosi Jesu, waphendula Polycarp wathi kule minyaka lengu-86 ngihledi ngiseva Kristu. Kristu akazange sekaze angone noma angende kabi. Uyinkosi yami nemsindisi wami. Ngingamona kanjani ke mina, ngingamphika kanjani inyalo. Usho njalo la
kulo mthandazo ungathi kule ncwadi yakhe kafishane la ekhasini 319 siyangise nje 319 so lapha Nkosi lene sihawu waliqinisa libandla lakho ngesibinzi lesikhulu sembhishophi nemfeni wakho Polycarp. Sende kuthi sethembeke ekuhluphekeni kwethu kude kuthi kanye naye semukele umchele wokuphila ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mthandazo wethu namuhla uthi, Merciful Lord, you have taught us through your Son that love is the fulfilling of the law. Grant that we may love you with our whole heart and our neighbors as ourselves, through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Ngulunkulu lokuvela kuwe kuthula lo umthanzi wokumelana wathi wena kuphila lokuphakathe kukhonda wena ukubusha impela. Sivikele thina abantu bakho labathombekile kulabayimbikisi basihlasela ukuthi sinele sisembela kuwe shingeshabe yamandla ethu akithi ngemandla kaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Babe somandla lokhona ninani nisiphephesile sathi safika ekuceleni kwalolunye lusuku. Sivikele ngemandla akho lamakhulu ukuthi sikhululwe eboneni konke siphephethe ngotini tonke. Usiqondise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Yafishane sifunda lapha ngenzaba ya Ruth namabetala wakhe. La yafishane indvodza ya Naomi mabetala wa Ruth yafa ngokwesikhathi lapho bahambile kanti basukile endzaweni yakubo baye kulenye indzawo zonke Moab ngoba bekunendlala le lapho bakhona eBethlehem. Bebendlela bayake bakhosela kwesikhashana kulenye indzawo yabo makhelwane ekaMoab. Emva kwesikhathi lapha kufa indvodza ya Naomi nemadvodzana akhe labesane bafati ayafa nawo. Udecide ke lokuzana Naomi sokuva ukuthi ekhaya kubo lapho besuka khona uNkulunkulu babuthisile sekune kudla neliduliseliyana sekude somiso. Wabona ukuthi longenana manabuyele khona nakabuyela khona sekuthi nginkinini ukuthi uthini labo malukatana bakhe uzokwathini ngoba sebabafelokade nabo bakhona la. Cabange ukuthi kawena njani kodwa nje ekuncanzekeni kwakhe kufanele kuhamba kwakhe ubuyela emva abatshele ukuthi abasale nabo babuyele emakhaya kubo lalapho badalwa khona. Kodwa kube nenkinga babe nebulukhuni labo malukatana bebathanza unina dala wabo ngalendlela bebayimthanza ngayo. Kube khona lokho ebuhlungu bekwehlukana. Kodwa nje ekugcineni kwakhona agcina ahambile emunye ancanzekile ahambile kodwa Ruth yena nani abambelele kunina dala athi udawuhamba naye ayela lapho nina dala ayakhona nakuna uNkulunkulu daba uNkulunkulu wakhe nana naye. Lelo kumcuka mhlambe lo kumcuka kubambelela nekwethemba lebeka nako Ruth kunina dala. Akusinto levamisile into lenjalo kodwa nje kuyendeka into letinjalo. Noma lo nina dala abengasiye wakubo bekusho ukuthi asisuke endzaweni yakubo aye endzaweni lengasiyo yakubo abenelithemba enhlitweni yakhe ukuthi uNkulunkulu wa Naomi uyawumgcina naye njalo labagcina. Ngiloko mhlambe lesifundza namuhla la lenzaba lengenako lesifundza kuyaLuth ukuthi uhamba yena nenina akancanzeki ukubuyela ekhaya. Sitawuva ngoba izatshana lenzana sitawuva ukuthi
kwente kanjani emva kwaloko bahamba nenina baya ekhabo Naomi eBethlehem kwase kwente kanjani emva kwesikhathi. Amen. Encwadini yesibili baseKorinte besibili siyacaba sahlangana futhi naPawula abhalela elibandla laseKorinte njengoba sathi ngivamse kulukhuthaza amabandla lapho ahambe khona. Cela ukuthi akabonge uNkulunkulu uyise weNkosi yethu Jesu Kristu longuyise wemusa. Ukuthi akabonge uNkulunkulu longumthombo wayo yonke indududo. Yena yasidududa ekuhluphekeni kwethu tonke ekuhluphekweni tethu tonke ukuze labo labasekuhluphekeni sibe nemandla ekubadududa. uNkulunkulu wemusa lo uyabadududa bakhe abantu uyasidududa ngaso sonke isikhathi kude kuthi esemhlupheweni tethu kude kuthi sikwadi ukudududa labanye ngoba inhlupheko kade ilingane. Yakanja ukuthi siyazi inhlupheko tethu engosidinga etulu wado tonke talabanye kodwa lempeleni kade njalo. Uyasho ukuthi noma ngabe sihluphekile siyaludinga ukudududwa nathi kodwa nje asingakulahlekelwa ukuthi kukhona labanye ekudinga ukuthi nathi sibadudude ekuhluphekeni kwabo noma ngabe siyahlupheka singabe sisibuka kwethu ukuhlupheka kuba kuphela esigcina lapho. Sibeke lithemba sigcine lithembe uNkulunkulu elonguyena asipha lawo mandla ekudududa labanye abantu nekudududeka kwethu. Ithemba libe kuNkulunkulu sathi ukuthi njengoba nihlanganyela nathi nje basho la enhluphekweni kanjalo niyahlanganyela nathi nasekudududweni. Nanihlangana akusho ukuthi ndawuhlangana kukunye abantu bahlangana bazobe bahlangana kubo konke nokubathinzako bakubede kubandlululana ukuthi mhlawumbe lokhu kulawo kuyabasiza akumthinzi lo. Inhlupheko iyehlukana kodwa ngekhathi tifanana tisithinza ngalokufana nabo. Inhlupheko noma tiqhamuka kuphi noma daluphi uhlobo ekunjalo lesitshelwa bona la. uNkulunkulu lo wasikhulula kuleyo ngoti ukhuluma lapha ngengoti le bacishe baba kiyo nabamtekisa licala Pawula ngalesinye ilanga lapho beka khona nathi uyabeka indzaba lecala kuyikhuluma wathi lo mphathi mphathi welibandla lelikhulu lakalokuzana wase abamshaya umlomo angakhulumi uleka afuna ukukhuluma bamhlubete kakhulu ukuthi bacishe baba sengotini ukuthi bafe ukuthi balahlekelwe lithemba kodwa ke lithemba balahlekelanga seloku banalo. Lithemba lethu silibeke kuye uNkulunkulu kwekuthi uyawusikhulula nangemuso njengalokho nani nisiphasa ngekusikhulula khona kuyawuthi labanye basibongele kuNkulunkulu ngesibusiso lesi siphiwe. Njalo lapho ugcina kanjalo kwanamuhla ngiyabona ukuthi sichubeka kanjani kuphela nje ukuthi noma kunetinkinga noma sikube inkingeni elisiteni asibeke lithemba lethu kuNkulunkulu ube uNkulunkulu uyasikhulula asivikele asikhiphe kuleto tinkinga lesingabe sinato ngaleso sikhathi leso. Amen. Sibusisone lodumo nekubonga nekubabata ukudlulela singakusho nalesingakuconza kube kokuthatha lokuncelela lokudumiseka ko yise nendodzana namoya ongcwele bathatha dingilo sitonke nebantu bonke nabo konke lokudaliwe kude kube nini nanini. uNkulunkulu uSomandla siyakubabata Nkosi yamusa wonke siyakukhonda asikufanele wena kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonga sikudumisela impilo losiphe yona nekusitonke lesitemukele etandleni takho ngethiwa konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ukufa nokuvuka kwakhe. Siyakucela baba wethu Nkosi singakhohlwa umsho wakho kithi
yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu, singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba sezulwini Nkosi nakho sithembisile ukuthi nasithandaza igama lawo utawushiva, emukela imithandazo yethu, usiphe lokho lokusifanele, silaphe iqiniso lakho selapha emhlabeni, nekuphelela kokuphila lokuphakaza empilweni letabo, ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Lokho lapho bala ilungu lamuhle asibusisele livili lonke.